Kubor nag-Snem jong unongsan Hima. Uba Gabriel waklang MDC hakajuk kapor kumukertong keseng kongres na nongston hakani ke election kabamentaw laong san Snem ngila jaw Ummat mentaw Snem kinong ki Mawlynnai yakani nakaliang uba Gabriel ulakren hakajingelang bat kinongkit kam jo keseng kongres ka nongston constituency hakakat kandai terik ubenai ke lalingkon arajar arpulai. Di dalam yang sekali job kita nongelam kita itu semua. Di dalamnya, walau di dalam sekali job, ada kecil job kecuma kecobi. Ini job lang, ini siapa teman lang harus resmi. Apa yang terkali resmi kau jemput, kamu jangan show, what here, what them. Ini dia terangkan, terus semua. Hado bagi yo, jaga job tu orang tu. Nasionalnya api, what ino ya, Mawlynnai, nyenyak mereka, wala saban jauh mat, tominya jauh mat mereka, lari punya kemen mereka, rekat kecing itu rekat kecing senia, wat, siapa kecing siapa coy, on, bau bahaya udah lagi, balai pilih tap tu, cipia umai, balai pilih tap tu. Kau berbagas ni, kat lebi wan krui, ngaklan om balai bisai. Ya no ngai bisa berasi, non boleh ngai bisai pi. Diwan dah kacing ye kami. Diwei di political party dan belum meeting hapsai dah bisa. Dan beliau akan berkenan beliau ni apa hal. Hani bagi bade. Nimkot labun bawangi nama kemensim telah terang beliau itu jinjat badan kurang. Dongeng. Rekat kecil dua yang boleh, rekat kecil Kristo. Dole dua yang menasni, dole dua yang menasni. Dom buku kecilnya kalau kerpan aku boleh bang, kadai kapor ini berkinjau. Pandan kecil kerbu boleh, kerbu ini akan dia kecil. Bathanta ni sayosha yang jinjau buram how new Snem arulai. Bagi san Snem nila jauh di Ummat, ayah mentau Snem. Kinlong ki Mawlynnai na kunta kalaway ke chobi. Kulay sipon